Preng sobai ki yang pi baro syakni ka jimple jimot ya keting jong play banyak ko aba pen play jimot ya ka memang te ba koi ke benda ke badan hak ni ke jami tentang jong pi ke don ke jing ku ban sap ban chak skor ya ni ke keting ke jong play kani ke jing itu khana ke itu yang ni ba jisu hadian ke jing la ke jing kai ke jong ko le klem so dom lo poi hak ke benda ko lo jam se shliang jong ke dunia galilaya baru ada kalau jam sesudah jom ni kedua kita bawa bon kita lewan bon you. Baru ni bawa kita lewan bon nama kita boleh lek kita bawa kita bon. Tapi pai kita nang kemudian Jisu lapan kala yang lapan kala wine yang nang Jisu lapan kia yang wapang, nang Jisu lapan pek yang kita kemat kita matlah, nang Jisu lapan kepat yang beriu balapang, nang pada punya simon kita bawa kita Jisu lah dapat lek. Bagi ni kita bawa ada mungkin ni kita bawa kita Yesus kita ya tuh bagi kita tolong bagi yang Yesus. Henry hak ni kekendi kita mentah. Nam kuat ban keren ni kita bawa kita Yesus. Nam kuat ban keren ni kita bawa kita ya semua. Bun kita nyalak kita keren cepat. Oh kita bawa kita kerana kalau ni tuh ibi kau weh nak pergi kita bawa kita kau ki sound lagi gospel kita tuh lagi keren kita ni kita bawa kita Yesus ubsa ya kisah ajar. Barang yang hikai sepang ni betang suatu, bagai ni kau nak pergi jingkai ke berkerau hal ke Yesus, ling bagai ni ke jingsa, ya kisah najar, bagai ni ke kubur yang ni, kampa mi ke sama hal ni ke sunyi ke betang, nak ni ke jingkai ke Yesus Kristus, bagai jingplay cuma kam day tan show yang kita bawa Yesus le, kam day ke sana najar, nilai asal cuma ke sana najar, oh kita kedang ke kubur, kita ni pai nang tara ke jingkman, nomor balap sai ki, nang kau banyak keren ni kita ke artli ke kubur, kita ke sandali ke kubur, ke artli ke doha. Henry ke jingplay cuma jangan bat pi hak ni ke janmi ke dei sepang ukna operit, ubah ni ke tin ke jong blay ke keren nak kata jangan jong pi bak attention jangan baru membang puli ke ni ke lenong ke gospel Ioanis ke nomor riu ke attention jangan ni ke jingplay cuma jangan kali cuma ukna ren, pila ju perkat pila ju puli ni membang ni ukna ren. Bat bila play cuma dia memang dipulih ka ya ke ting ke jong play sepang nu kunari bau don ka lesson don ke jingkai bani kai yang apa depi kumno bagi dan kamban IT ya ke jing how play kumno ki samla ke dan kamban ke jing nak ta ke brom jong play kumno ki ne hang ne ke jing ke jong jong pi ke malak si khamta ko mat preng mo kwa ban shen ke dei ka mat preng mo kwa ban shen ke dei pi don ayu ha ka pla ke jong pi ya Jesu pi don ayu ha ka pla ke jong pi ya Jesu Christ. Uniu kuna obawan siya ni kabenda. Uniu nu laya buat lah megiwin kita babelin laya buat you Jesus Christ. Uniu kuna awan buat nang ta ngamtet kay ka pelong yang kami ban song jasong you. Ngamtet kay ka pelong yang kami ban song yang kita kikpu bagum jo yang kita gidokha. Ngamtet kay ka daw. Baleo la sega de dustor jung diu balala ka kami shoba ka leken mina la ne shoba ki kon kin mina yeng mat penbiang ki jwa ngamtet ya kata. Henry ka play jumon de uniu kuna ret. Uniu kena red, ka attention juga ka pen chu, ka play cuma chu, bat ngang ye uniu kena kalau ba, don ha ka play chung yo mumo na niu chao, don mumo don chao apa ka play ka chu, don jado ha ka play ka chu, don ya ki sandli ki kpu barli bat artli ki doha, sandli ki kpu barli bat artli ki doha, si pla dong, kpu barli pun kita. Kau penting macam itu ni kan, kpu barli kpu bat tak dor tam ha ki poring Yesus macam. Kamu muat, uniu kuna uwan na kan nongrim ka longyeng ka ba perduk. Uwan na kan longyeng ka perduk, kan nongrim ka longyeng long sem ka perduk. Kaba ke kemi ka shet daw kupu barli di batat tam hakini ki por menchwa. Ndan na kiwe pa kalak ka rupam na ka lenti ka kuno ba kan thiet kiwe ki jingba ki ba kham tai. Upu barli de upu uba kham na ha ka ban tai ka mat. Bakam tu na bantai kami. Tapi dah kami nomor bakam nak kod bor kalau tiada kupu barli kalau pun shed yang ukun sandli kupu barli kalau pun tap ban artli doha ukun mi nala kejong yen boleh bot yang Yesus rekat begini kita pak belin boleh bot yo. Kami nasi pensong yang tadi dah jasong yang ukun kerana ukun menyak kan ngambil balik ke pensong. Nah kali ini dia pun sudah mengakui ini. Mau balik ke kami ke pensong yang kuat. Hado ketip pun sudah buat yang Yesus. Hado ketip bagan lani. Yo lesi ke kami ke dalam hak kata ke jakar ni kata kapor ke buat yang Yesus. Ngamtip dia kata. Ngamtip. Maka baru ke kami tu ia ke background jong ni ukna. Ke kami tu ia ke klub ai dia kun jong no. Ke kami jong ke dia ke bakum no. Uwan nak no ke longyeng no. Ke kami tu ia ke
ke Bible ke syutu be hak deng jong ta pai ba belian la dan oi khna beret man ke por ka hikai grik tin ki jong blengi klan no yuru hak beret abi klan yang ne ka jinga tu khana ka tam yang ne ka kamba jong jisu la klan no ek klan jong klan wala musin tip kerteng yu la klan no ban kran jang nu khna ret ni kan ma tang ki pai ba belen oh san hajang mu lap sa da Jesus Christ ab ka smi kikpu ba do san le kikpu ba artli ki do kha ba hadin ta ke ya bang oh ni prokhat kila ya kadang ba ka tam ko de khar tu kri tam khar tu kri ke tu kri tu ki por nde ka kria so sa mun ta idi tu kri beret ni ba no di de kinja kria ki beret ki ba chupun kam manra ha ba de yo li ha ta ki por ko mun shwa ta ma ka kadi ka tin ki jom le be tu hadin ba ki da ban bang khar tu kri dang tam artli ki do kha sandli ki bukno la ban tam artli khar tu kri mun na kumno la ban tam pada ke kamba ka ba krau ke kamba ka ba krau henry ma pai shagani ka tin ki jom le nga puli ni tin ki jom le ka e bomla ban long ba bri pla ban long ba le tin pray go whatever is not possible with man but it is possible with God. Our God is a God of miracle. Blame the blame to ki kamba ba ki kamba ka ban jah nu nu ko por ke kamba ka jah ke pun khalem ke kando Jericho mena ngi kran ke kamba ma krau jom le Kemele dari tup dari kita, kemele dari bor juga walam, lele ekatang dari kita ke bor juga jing sawa juga sor, badai jimput juga turai, ubelai jongi dari belai juga kamba, udang turai juga kamba aduk ni kesini kita mentah, uni kena red, apa ngapai kan puli bahaya biang ni kesini jom belai, ngambil ini kat kerteng kuno, ngamtip kuno kat kami ukpaju dari kuno, kidai nak kuno nong rem ngamtip ya kata baru kami tu rem. Om tip balik lo rai gini ki jimbang lu kunju akapla ka jo ani bitir ne uni ukna re ubara santali ki bu atli lo kha ulong atiar ba kra jong Jesus Christ ngakwa ban shon ni ki sama ni jom mi long hatu pi kloin e man long ki atiar jong Jesus sam long ki shon pi pai santali ki bu atli lo kha nei yo to pai buat belen ulong pi pai ba andai tang sanajar gidi tang ki rong ba ka bai bu ko Bala lagi sedang bagi dan sana jar, kita babun ki kentai bun sini kirang bapak mentaro je bun ki kentai ni jaga. Hagano no jaga bun sini ki bun ki kentai. Nang ta nalo je ki kentai, kirang jol se ki kena. Bala rabi shim ya calculation ki babun kini ki ni khone ki scholars lani kini ki real crowd perkhat. Ki ong ba kini ki brio hakapor bu jisu sa tim duna yang kita ki arpo jangut ki brio. Sana jar ki kirang ba, bi khenang ki kena Kenlang sabat ki long kme ki kintai ndunai ka apo ja santali ki pu ban artli ki dokha lapsa ya ki sana ja jisu ula pendan kam nyau tau khna bare balong ater bos kem hakak ti ki jo hatu bi kloi ne balong ki ater ki jo kla ban i teng biso ngamong i ru ya ngatu on na yo ngatu nam ti ngam nam ti tang ban ruai ngam nam ka sur ka ba ka sur juma ka long ba palahan Ngam nanti mengali ban min hiu khana le tanai. Ngakio thot mas nyeng ni tu khana. Nai kuran ban tan ban pun ngam nam. Hane kitim ne ba we ba tha do blai ni snap tai. We khot jeng ka balang sama we na blai jo pi don ke quality. Pi don ke jinglong ka kerpang ka kiwi kim don hapi. Pi pitem ni we. Ublai kwa ban pen kam ya ke ka ba pi kim don. Ublai pen kam ya ke ka ba pi don. Along na kini tin IT how blay ya kata ka ba pipidon ublay penjanai ya kata ka ba pipidon perkat ublay penen kami ka ba pipidon ublay judawan ublay jukwa penen kami ka ga mangingum don la pimde nong ta ublay unu penen kami pi ha ka lain jong jingtem la pimde nong ta ma la ditem pi la try asu komik punya keren dai awam nang tem la tem de kumna Kejingwa kaya cebreng ka jingtang kaya shkundo. Naman kata ublay upunan kami ya kaya ka pipidon. Ngaku abano hanga ni kapor. Ay ublay ya ka pipidon. Pisutu ala dia kaya ka pipidon. Sama pi ban sutu ru kata la pim sutu pi ban wa ban buai ublay ublay ban sutu anga ay nga ka jing sutu. Kaya ka mem la ay terpang nga bangala ban le na ta ka brom ka jomi. Ukna baret hanga ni kapor ka minta. Kena baret hanga ni kapor minta. Umdan shikum ku jingban. Omdang sikhung kapisa bang shimsa film letia jingban udon tang santli ki pu ban artli ki dokha ya kita ki bodon jisu punenkam ai how blay ya ka pidon ublay penjanai ya kata ka ba pidon
Bapak ini kentian. Boleh ulang penengkam yang abadi pi. Ulang pelong yang abadi pi atiar ke jongu. Sama boleh man penengkam ya pi. Mesti tang ba ulang man penengkam ya pi. Kebetulan kam kedai pilong willing na pilong pilong nem ka mensim ban IT so boleh. Pilong nem kedai ka mensim na atuai ngan IT na di hami. Picture ni kuna ba ngan ora ka nuksa ba bahao ni kuna. Haba pai je kedai ka story ka long ba ni ni kuna wai. Ni kuna kloy ban ai ki ti ki jongu. Nakaplaga ba udon ang shim gini sandali ki pu artali ki dokha pitloin e man aju blay ka badon hapo jompi ni don ki quality ni don kada ka jinglong ka bakarpang ka blay la ai ha lopi ka basa kalong bunsin ni man ban ai show blay along ipi da kani nuksa kan ai bi nuksa blay khot nga ka por ngadang rit ha nga palai tang ka kelas ten nga palai ngadang don kuma ngadang song klasik blay lo khot nga mon ba ban don ke jing kit kya ni ke jing smoke kya ya ke hima ke jong blay lo khot yang ada do kata kapor habi ki we ki ban puli we ki puli kini ki ada ban puli Sheikh Mat kala ban puli ke hati babu college kan don ke jing kwa ke jing trang nga do jonga ban ban puli ne ngam tep kuno ban ban puli ana bang la nga ngadang de bile ka exam matric mas na bile exam matric kay ka baja ko ba mas na bile exam wani pastor shi yong ya kran bay may yung pano yung pano yung bafang kisha ka bago college ngam tip itip na banga tmu bandan kung kata ka jing puli ngam tip itip na banga dan kung kata ka mensim yang kakam ka jong play bagla si yung kadai kaya ublay ukran na po jongi biwan man ya kran bay may klam tanu kuno ka mensim jong ka jing artatin klam tanu kuno ka mensim jong ka jing pundo jing kamala jing pundo mensim yung ilapha bay nga sa bago college Kata ka kan terus nem ngalami na lagu jong biyeng ngalay jengay na lay may jengay na lagi hemen ki para ban puli ya kakting jong play ha kari nung way bon ki kat ki mga haban len marway nga shong marway train nga poy po station ding ding arbj men meet mga haban mi na station arbj ban shong na auto rickshaw ban lech po college ko masikan ta ban ang keo ban poy po college ban keo na ka gate ko college ban keo apo baranda jong ka kamraban ban keo anta ban yo yang ding banta ban puli acting jong play kani kani ganti ko ba play khot yang bang yo kani play yo ya ka ta ko don hapo jong play yo pim dan kam ban ye thu nga kham ye thu ye pastor re iwan na don shlong ba ni kham nga ba dong pin kam balai no sa ba college man puli ban tu chu ya kting jong play pi play pin kam ya ka ta ko ba pi don kam ko IT how play ya ka ta ko ba pi don play pin kam kaba hagini kisi kalau bun ki sala ki don ya kata ka jingwang ka berkerpang haki henry kimman ban ai te kimman ban ai ngarang don tan hagini ka kam jong play yo la si penjayu ngala saya di na bun ki sala hagini kisi metali ki perkhat ni larang lek puli ki kimi ki paru ki sepi ngala pak puli gini ki ko na saya selo kumnon si ki jing si ba kanon ki nyo naga balang mula ban siu ba ka dor ka biang ni tip un em no mem na sai di na bun min ba nga lecha ka puli ban puli la khantip ya kata ngam tip kanon siu nga naga balang ngam tip kuno ka balang kan siu nga ngam tip kuno ngan em ngam tip kuno ngan nyai ini hadu ta nga ayo yo play ngadon ka kali ngadon ki mobile ngadon ka pidon na pi ngadon khot ka ngadon ngadon ki jan ki na ki biang ban phong kana ro play pendap ya nga ngam tip nga kham ko slay kita baro Bang ngam jupan na nununo kita barang ngam juang ba kadon kami kita ngam juang may kadon kami kata play tip hakapor ka kadon kam hakapor ka kadon kami ka kali na kadon kam balay jimay ngadway ju play kadon kami ka kali mga lay nyala ko ting ka jome kadway ko man ritli giblay hadin kita one way men I give him anak kali akan berkat ngadon hang cakap puli ngadang lay cakap ti ha po kislan gilang dap puli gati mon thai na po gati ong nga nên đơn ping orang đơn yung yan orang nak dengar but ipin le orang sedang yang kena dekat kali jom mesti orang kali boleh kurku haba fitre yang kamu jom boleh kurku kamu kalau ni man te banai boleh ni man banai boleh kuat ban kurku boleh kuat ban bu kuat menyalam pi boleh kuat banyak aswa jom pi hari ni man banai boleh Uni kena red hadian bang ya small. Ba kini ki pai ba belian Jisu ong. Kini ki sunano ki ong Jisu pa no ya ki na bakila kan. Jisu ong ai ki ban bam. Utenjo yo Philip, utenjo yo Petros. Pitem em kali na ya kari kisnong jong Philip, kisnong jong Petros, kisnong jong Andrew. Jisu ong ki I am peace ban bam. Philip jing sha lo di banong. Apa le siang ni pet dan jimba yu hier. Petros le nong le siang na pet jimba yu don hier. Andrew nak nong ong atip te ya ketu dukan belak menyo kita jimba. Hendak wei na pring juking selong.
uang man kia ong man terakhir jimba naik ke tinggi kipat bah. Nangka so Judas sekalian ong ini tak aspa suka leyo aspa suka mencua kamu ada tray belah ko jeng Jisu aspa suka dari tray pratli gibenai. Tangko masang hajar ke kali kedua juga aspa suka. Pada kini gisim tal ada kena dolar juga Amerika lagi dari tang nyuku dolar. Dah kini Philip wong, dah kini Petrus wong, dah kini gisimran wong. Empat piang di Jisu benci jimba minu pai ba. Boleh Philip be khamna. Boleh Petrus mi khamna hayin juga ni hayin di gashnong ko jome. Hadin nang tahu Andrew. Hapreng jong tahu pai ba. Shimi kunang bere. Chong wan chi shu chata ni ko pai ni Philip. Kusai du ta Philip. Layu Jisu la pun kelawai ni bom. Layu Jisu la pun kia itu beri wapang life prasna bagaimana? Ioanis itu Jisu pun kia wapang bala life prasna ke jingpang kalau dan kamer. Jisu la pun kia. Lalu Philip la keluar balik lalu Petrus keluar balik Jisu la balik kambah ada kapor kembau pun kia wapang life prasna. Shadow gini, kia umpan ngimdan tra Jisu arspa suka pat biang dan bang gini kipai ba. Henry tang arspa suka pat biang ni Jisu. Pi kan ni Jisu arspa suka ni. Mbao. Tang masih tang susiedu meda. Tang sim kinder yang pada. Leyu ko Jisu ini arspa suka. Sunan kilinga. Petrus untuk punya ban wak nanti ban wak lah. Andrew hakung kita kapor shem ni uni hak bore. Tiap ngai bayu Andrew. Na preng gini kesunan hak ni kapor ngai bayu Andrew. Bau Andrew du bru ba perkat Andrew masuk teman ba. Nama man kapor hak nu cakap budan Andrew on shem ni no reno. Philip krum shem ni kena bore. Petrus krum shem ni kena bore. Mana shem Andrew. Kebagu ke kren terfat masih lebih pai on punya kapor pra. Andrew para Simon Petrus wang don away kena ane budan santli kipu barri barartli gidoha. Andrew shem yu kena red. Wang try ngashem ani yu kena red budan santli kipu barartli gidoha. Try ngashem ni kena red budan santli kipu barartli gidoha. Kenem ngai boleh ni yu Andrew. Kadang kalau hakawai kapor menbo Jisu wan syakslong ke ba Andrew don cepat kali ya. Nada hakawai kapor long ba kan bagi nang ya nanti Andrew lalu penitu yo Jisu ha Nathaniel lun penitu yo Jisu Nathaniel ha Jisu kran jebang Nathaniel Jisu lalu email min mamishaw tu dia tu din sa Philip wanyalam ningkong yo Nathaniel yo Jisu minta wanyalam yo heb berin akan Jisu and clear pi kloin em wanyalam yo nipat. Sesuatu ni dia. Ni benar mengira abang tu. Mana yak begitu saya kami teron kaya hidup situ kan. Sama ngidon ke bentar. Pihon mo boleh benang tengah dehi. Hon mo ba pi benang ka boleh ke perang jauh pi ni jujur. Ayo ke sini punya ke perang jauh pi ya pa jujur na ki syashita man jujur. Ki jinjara jujur. Kenapa? Ini bahaya ngasan jauh pi. Kenapa? Kenapa belum benar? Philip amun Andrew hon tangman chui tho jpang jong Nathaniel udah lagi Nathaniel man penitho au Jisu wan rai Nathaniel au Jisu minta wan rai hebret try la shem yo knare badan santli ki pu bat artli ki doha wan don ni Andrew don ni berlalang au Jisu mo don yo knare mo ta knare ko lalong ni jingku ya kita ki pai ba babon beli knare une knare ulah beli apa yang jota pai ba beli no knare ulah benri abdeng jong ta pai ba bun sang hajar na kirang ba ko ba ulah benri abdeng jong ki uni knarit ulah ban penno na anjung no em ngam tre ban ulah ban penno na unri se khang jong ta uni knarit ulah ban em ngam tre ban ai ya ne jason ko jonga hande uni knarit ulah ji ban long wa atiar jong Jisu kata kasni kuno kan jai ki pai ba kata kasni la dam shemi li santli ki pu ba ni dokha hatu kali pai thli khamba ma kata kasni hatu kali pai thli kata kasni rekat bagi jingthan nomor bila sab yak tim jong lei Jisu unju pun pai thli Jisu unju pun pai thli lada phiwan jing Jisu phinom ni pai thli no on pendap pi saman pendap pi kemudian kau kare shuan au Jisu punya Jisu pendap ngam keren tanya ke jing pendap jaga do ngam keren jaga jing pendap jaga mensim
Ngakren yang kecil pendap bagi nama sim. Ngakren yang kecil pensan kecil nama sim. Baru Yesus pendap di pilar di wan show. Unu mau ngomong kesenaran. Unu mau ngomong gini kesenaran yang Yesus. Pano yakin nama kelajan sepsui. Makanya tangan aja ni wat bam lo selama jom selong ni yang jom ki. Suamnya. Kita ni pai teli namanya. Yesus ni wan hanga kita tamat kita. Malam kita ni bikin. Kino ki wan hang Yesus Kristus. Kita jadi pai teli namanya. But kino ni pai teli namanya. Mga pi kunjo kisama, nara pi wan jing Jesus Christ, unai pi, unai pi belong jing ku nam ta jong ni jong, belong pi jing ku, He will make you a blessing, but belong ki blessing belong jing ku, you know, nara pi wan man IT la jing jing Jesus Christ, manu kuna abang setengah belong, why ti ba. Kulmongem, manano yamif, Andrew ship na talay tili ito yung artili. Ito ay GDOHKHA nga, but artili kikpu, barling ang bama nga, sara kito lay tili, but ra kito ay GDOHKHA. Ay tinot. Umti ba yung bam shipin dalipay? Umti ba yung jack, kami kanong kumnong dalapoy yung shipin, yung katim kamay, balay may ano yung tubri yung kusni. Umti ba yung katang berkat yung katang, ay tinot kat kabadon. Why tilut kan badan santri gipu haga plaju don ban artli GDOHKHA ya kita wailot sama IT tang hau Andrew IT hau Jisu no Andrew IT ke santri gipu artli GDOHKHA hau Jisu sama pen IT mo ya jing jogi hau Jisu kini kisini ki don kam ya jing IT ke jogi don bon ke sama ke ba len la de nak ta ka ri ba ka jai ben ri khatam kini kisini ki ba mata ne kran jile than Kiba room si kiseng balang kiba buon. Kiba kloy ban yak nam da ka riba ka jai ban riu. Kiba kloy ban yak nam da ka seng ba ki gidam. Ka jingkli ka jonga yapi ba de baro kiba yoi kiba sap yak ting jong lay. Pi pa ki klon yan. Ban IT ya ka jigil nam da Jesus Christ. Petros yak nam da ka kerteng jong Jesus Christ. Asa na pna yu da khongpong da klish kendo da ki kijak sableng. Ioanis Lapan stam yu kakam history Allah sedih yu apa karai bukhari. Thomas nem step Allah sum yu do sum. Matthias la shale bain, la shapinyam, haga jaka ka bati yala. Yani ki IT la jung ki jim hatran Jesu. Uni kupu. Kini ki sandali ki kupu ban artali ki GDOHKHA ki dei tangan ta ki jakpo jung kunare. Kini ki jakpo jung kunare. Hanoi ba pi walam. Habu Andrew walam ki sandali ki kupu ban artali ki GDOHKHA ki dei ki jakpo jung kunare. Haga keti jong Jisu baraki wana keti jong Jisu ki kelalong ka jimba mo pedang ya ki sanajar bat ki kambon man ki sanajar badam tangkata pentam lu khaat ni tu kri hau phonra hau Jesus Christ open roy ki tarau tim jong lek ong ni ni hau tau wadan anang ai hau tau bomdon wali tau wadan an shimna kabamut Katung ketu kejing itu kena kalau bah lapidan kampi penan kami yang bawa beli wahai tapi ubeli penroi sisyo. Kini walang mentem ya kejing tan nanti berong sio beli wahai tapi kau ikasi bilang nong wahai. Kalau ipi hakapor bawa Jisu kot yang asal mereka benda jong kejing puli ting sio beli nggak ada beri nong yang jiwai macam apa balang. Nong yang jiwai bawa sudah nggak kau bahaya yang jiwai. But ada wede pergi nong yang jiwai apa balang hadir nanti Kot yang asal mereka bentang, ngashim yang kejiran kita jauh belai, ngam bentang kita, amdan hikai ngam bentang kita, ubelai wah yang ayah kita bentang, kendel kensai hakapor belum jenis yang selap, hakapor belum bentang nong tem makan tem, nomor belai ngapain kami ngabau ubelai wah, mentau wah yang ayah kesap, amcu tang kata, wah yang ayah bangal long lu kunju, unong yalam jong kebalang, belum nong syai kebalang. Nah ke jinglong nong yelap ya ke ting ke jong blay bantem kata wani ya ke jingwai ban ruai ya ke jingwai syak kunju syak ke jing syak benda jong ke jing long nong yalam benda wai ma ke bol ke jing simpang kunju wan ban hikai lu hang bidi ke benda jong ke jing jong blay ngarong ipi la dopi I like you blay ban pen kami ke ega ba pipi don un pen roy ka ba pin iya ke jing ku ba kha pun ba long ya ke ni sandali ki ku ban artli ki GDOHKHA ke ba dei tang ke jak fo jong ha ba de kena kelap lalong ban ke jiku yo pai ba bun len nton ke Jisu nton ya berkat ku lo kata kalau ku ke dream ku ke jipos niyo ma ku berkat kai ke banga berkat bisu teng langsung ku jipos niyo ngadon tang ke jimot ku nu ngapoi banik pule lawan pule ngadon apa ku jipos niyo teng bisu ku bagade jipos niyo henrei nganong ipila da piwan ra Jisu don te ke bangla Jisu Mungkin kita Jisu, menyentuh ipi, hak start science kiong kuni, kalau kau ibi,
Kani ke story kani ke ibe. Kumno kin santali ki pu artli ki dokha ka start sense kala bang. Now multiply. If you multiply the multiplication ki job kat multiply. Santali ki pu artli dokha mlawan pendak yo pai ba billion. Have start sense kalau impossible. Have start sense. Hak jing perkat brio. Hak jing perkat brio ke jongi le se hak jimut brio. Kani ke bom la bang. Maka lo be ibe. Haba pai yang ini ke bangi perkat yang ini jing itu kana. Hanya baru Jesu. Pada Jesu ki baro tidak dibalah. Nama batu amdan kebae. Amdan kebae baru Jesu. Takau pulso ngalak balik ki baro hau takin baru pencet body lah. Pina balik biru ngaru pol di buru ko mangam pi. Udah ko mangam pi. Nina balik ki baro hau takin baru pencet body. Ya ke jim jong aku jong pi. Wala dah ki ko gishranya. Hanya ke keti jong Jesus Christ ki kalalong ki jing ku. Santali ki ku berarti ki dokha Ishran. Ishran jisha. Ki milar kam. Hare ma ki onra akti jong Jesus kata ko milar kam. Hagakti ki jong brio kata ko milar kam hagakti ki jong Andrew kata ko irit tan hagakti ki jong New Hebret ke kalalong ki atiar akti ki jong Jesus Christ. How Jesus la shim ya kita ki sandali ki pu ke artli ki dokha akti jong blai ko ula phai lo community jong ula dwai. Ya ki jing ku ki jong kpa. Bol kpa lo ku la pen bam ya kita ki pai ba belin. Nong thao jong ka bring ba ka kno utrai jong ka bring ka tamai ba ka kno ba tamai ubab sai ki bring ki jong da mana man ka sni ki ba mana tamai min ba ki mino na Israel utaw ku khan tiat ba ki la shat amon ki mino na Egypt ki kon Israel ki mino na Egypt ku khan tiat ba ki la shat ulunna kile ku no bleu pa da mana man ka step ba ki ban khar mana ki bam da mana hagi jia lenti bi jopi ublay blob sai ki department da mana ba thamai man ka step ubab sai ki simyeng da ki jingdap karhai hakmi ki simyeng ki bamju rak dari ki bamju ah hande ki mju kuslai uni ublay blob sai ki mana ka si mana ka por ublay blob sai au Elijah kimo Elijah besar ki da ki shikam upuro bat kindet kom pniang hau klong New blade of sa yo Elijah da shikam puro but kindet kompanyang how klong jok can take no salafa do jewel blade pen multiply lene pen yar lene pen roy yak tek sandali ki pu but artli ki dokha ha ka kti ki jo habu dwai kamur banang bo jisu la bele ki kamba habu dwai pen pa bo wan no pa bo wan na pidan bro yo pa ba hapne San hajar mut kadai tangban penpau ya kejing bangnet jang kini bawan sab Jesus Christ san hajar mut kejing sa jang Jesus bala ya tu aga babu kadai tangban penpau ya kejing bangnet jang kesenran bau Jesus la banle ki kamba san hajar mut kadai tangban penpau ya kesenran ki Jehovah bilang ki bangnet sha ada kata pense kanto ki kamba bila yin bilang kata ti bilang ko slai bilang ya keren perlok menong ni ya bangai as pasukannya tie cai Shanu milai buat bang kat kini kapor menta. Palo ya kise Jisu bikin neno. San hajar mut kedai tang mat penpau yang jim mamai jeng Isuna. Kau ban keli ya pi yang ai dan kini kapor. Pidana you. Haka plan ke jong apa ke jong pi yang kini kasini ke bamenta. Sama ke dan kini kapor. Dan ayu haka plan ke jong pi. Kau berkat. Badara tuli you have berit akan ikapol dalam don banyano. Madal sandali kiku dan artali kidokha. Pidana you. Ule you nu kenari sandali artali kiku artali kidokha. Ukran bishni. Ukran mangan ba manga perkedang kapo manga. Ong shin kunju anju Jisu. Baru ati you Jisu kalau berjaga ku bakrau. Ya bu. Bakunju kita kipat balik bu. Ndai tamu bakadang ngata kasni. Ndai tamu bakadang ngata kasni. Kipai ba baru kia kedang. Nor sandali kiku berarti dokha. Dan ayo ka plajong nga bajong pi ya kani kasni metaban ayo Jisu. Ngada upan na pi ya ka bor wa pin IT. Ya ka jim jong pi ban syakri Jisu pinanya. Ngada upan na pi ya ka bor ban pli jimud ya ka tim jong ban puli tim jong pin puli ne. Ngada upan ni pi ban len la dino. Ban nong we na pren kinong yarap ke research jong ka balang ban yarap ka tim jong pi ploy ne pin pe chwa. Kunungan pong la syai. Na mga di ubri ba fashion ha. Kalau fashionable.
Nenek pin pay choy dia, kum ngan im la sai, pay kini ki pastor juni, pay kini ki nong yalam juni. We don't recommend. He pay choy shatan he pay ya jing khot ki jong try. Nu hak ber khon phai da. Ukhlem tep ayu kemi ka nong. Ukhlem tep ayu bam shoy le lo why no sandali ki pu baraf ni ki dokha. Hanre ukhlem tep lo kum jo, ba ki jingai ki jo ka lo ki jing khu ki ni ki pat ba. Usu ai ya ka bo don. Suai ka ek buton pajui kum kata ka ba bangun sabsa dikay sandali ki pu berarti ki dokha ki pa bablen pajui kata menu kata suai mai ya ka ek buton jisu punun kam ya kata bala pedang ni pa babon pidon ayo ka pla jong pi ka ni si dan ayo ka jiu jong pi jisu ni ka si ko ta kharanut ki sunan ki don ka pla thali kharanut ki sunan ni jisu ki don ka pla thali Petrus don ka pla thali Andrew ka pla thali Philip ka pla thali Matius ka pla thali brohan kidan ka pla thali ki pai ba ki than Jesus te ba ki pai ba ki than kidan kambali phai na nang lir ka ba ki jingdap henry ki smran kidan ka pla thali Petrus dan ka yeng ba thali ha ka shnong ba jumu Andrew dan ka yeng ba thali ha ka shnong ba jumu ba Jesus wan kidan ka pla thali kidan ka yeng thali Kuna berit na Galilea, mon. Madam sandali gitu, batang tadi kita khai. IT harus jisu, kalau kita jadi kuat bakna. Dan bukan kita jadi keren kita cuma hari kepo. Hatu pun IT mo, yang tay berit kami jompi, bersyanya. Gak bisa benar kami eruan. Mau beli peran kami, multiply, penyari kita. Batip yang ni gue unle, langgar ada IT, Jesus Christ. Nah challenge yang ni kasih mentai, nak jim jumlu hak berit. Wat pe than ni jing tu kana tang ye kamba pe ye ka don jung ha ko re kloi ban IT ye ko da ibere pa ai na don walu boro ka mudan jisu pun kedang ya ba kun ju ke pa ba ko kedang ba da mangan ping IT nong ke balang ke jing kan phe ti balang bangi don ke phe kane ka ri ke jong ping kan phe la mangi baro ke badan ha ni ka por But barang biar slow thing kita jom ke kelawan IT ke jing nang itu kan don ke jing kelah hari ke patut berdua ke jing minta. Hatungin IT ni ke jing ke jong pi hau Jesus Christ. Boleh ke jing sokong ke ku. Wan I boleh ngam depi. Dengan long kita ke atian ke jing ke ku jong boleh kumbolong lu hak berat hak ke por ke badan kam.